Dragi ribolovci, danas vam predstavljamo novi set bend stickova od CarPro-a. Zove se Rondel Stand Kit. Ako tražite jednostavan, pouzdan i pristupačan set za postavljanje štapova, ovo je prava stvar. Pogotovo za one koji vole minimalistički dizajn. Ja to iskreno zovem engleski način ribolova. Dolazi u dve verzije, za 2 ili za 3 štapa, pa svako može da izabere ono što mu najviše odgovara. U paketu dobijate sve što je potrebno, teleskopske bend stickove, podesive po visini, bas barove, zavisnosti od verzije da li za 2 ili za 3 štapa, stabilizatore koji sprečavaju pomeranje na mekoj podlozi i stope za drvenu platformu, koji možete da ušrafite u drvenu platformu kako vama odgovara. Sve staje u torbu za transport koja dolazi u paketu, tako da je lako za nošenje i skladištenje. Set je sklopiv, ne morate da se mučite i da zavrćete svaki put. Ovdje postoji jedan magnet, klik-lak i samo se skine. Sa ovim setom možete da pecate na obali gde je zemlja, šljunak ili na drvenoj platformi. Ovaj set je idealan za sve one koji ne žele da nose veliki rotpod, već više vole ovaj minimalistički dizajn za postavljanje štapova. Jednostavno sklopiš, poneseš i postaviš gde god ti odgovara. A vi nama recite kako vam se više dopada pecanje, da li sa rotpoda ili sa bend stickovima. Možete nam napisati komentar ispod videa. Ako vas zanima cena ili vam treba još informacija, možete pronaći link u opisu videa. Pozdrav i bistro!